大家平安，tu soa kanyam naman na makatina na sulibat. Saka tu soa kanyam naman na urita supi na kay no samas imazay to kulinto sangasan. Imazay to tapuro sulatan, imazay to ita karam pacu tapuro katu ita sulatan, imazay to ita karam. 哥林多前书10章1节到11章的1节。La betul ula muna na kemelang ngata tua patara ta swalitan ka cucuren ni moshi a maka carera tu na taitiku tua erpus a mapulat tu na temulu tua lavek a mapulat au maru na kipa kiraura-wanga a mapulat a kisan sikata jalan ni mosi i taiteku tua erpus i taitara de tua lavek saka na keman a mapulat tua zwa mamama wa a tukus nua babak au na temuker uta a mapola tua mamama wa zalum nua babak ayatwa azwa zalum na temuvut a kemasi tua zwa na kicur daya maju a sinimasan a tagul pai azwa tagul mavana hati kiri situ lakwa taturovo i daya maju a inika kinareva noa cemas au pai matsayanga a demarajaran i caraira ai chua patara namaya tusu sipaki paporinga o tanuiti toa inika ta sika aravanan toa patara na kuya anamaya daya maju au maya uta a kiparai a semukup tua samia anamaya daya maju a zuma pai maya tutsu a zwa bincikan itua sisiu a ta'ala-alam na emirat sa kakan sa teker sa gatsal a kibang-bang inaya au inika nangwa no sepasariu itin tua waalai tua babayan anamaya daya maju a zuma pai ita adau maipu sa patsaya mandusa kudau saka tirwa kuzula cau au inika nangwa a kiringau tua ta marereng a cemas anamaya daya maju a zuma pai pinapatsai jamaju noa marka atuvi maya uta a ngarengejengje a penuan anamaya daya maju a zuma pai pinapatsaya nga noa zwa ro papatsaya sa sekaulan noa cemas pai a sini sesevong nia maju tua patara namaya tutsu uri situru ta nuiten au azwa sini becik sini paki paulingau ta nuitin ayatwa sesevung itin tua wili-wililan adau noa ikat sawan manasika na malingdi laken a seka kezeng azwa yaya kinemenem kipa pauling abu manano maipu sun ano sisebungan nanga a sini kiringau ta numon sesebungan sesebung a parau noa cau-cawanga sakamaya pai na kemirang za semas saka ini kamu na uri pasesebungan tua inika urino varain a ki adil au no kiringaban mon ki muna sinibasa kanga tua urino pakazwanan tuano
Shivarana ki adi. Au pai la vitek a sini kilibak. Mayangak ta ki sapi le tua kiraing a semukuk tua samyamya. Ibu akan ta numon a kemelang tua kakudan. Timunai a papa pen tu sa kukai. No temekeretin tua ta sini karwa tua semas ai kopu. Aki ini katena na sesapi langa tua jamu ni kiri situ. No kemanikin tua ta pinatsevi apang. Aki ini katena na sesapi langa tua inatsawa ni kiri situ. Ayat tua ita sakamaya atapang manasika tutena turuvu a masan itanga iten a kinatsawan. Ayat tua sekananga iten a mapola tua ita a pang. Ta kini menemau a ka Israel cau azwa na kemang tua azwa sini patawang ta cemas. Aki ini ka na sesapi langa tua papatawangan. Aki mana nema aku au uriku si aivivu. Aki pa uri detu na masam pazanga razwa samyamya katwa sini papatawangan ta nut taya madu. Ini lakwa aku si aivivu azwa sini patawatawang na maliano cawan. Si patawatawang tua marka akuma. Ini ka si patawatawang tua kacemasan. Au ini ka kena selain tu na sesapi lemu tua akuma. Ini kamu na makaya temekera paka tua kupu nuata marai sanu teker uta apaka tua kupu nua marka akuma. Ini kamu na makaya kiringul tua ta marai sanu kiringul uta tua marka akuma. Manu uri jemau licin tua kinamali nuata marai. Anmana tua uri tapupisu licin taya madu. Patara kemudanga nangwa ata kudai na penulat ayaya azuma. Wi lakwa ini ka manu izwa nangwaan penulat. Patara kemudanga nangwa ata kudai penulat. Lakwa ini ka manu uri sika mangwaan nua ari-ari ya penulat. Timuna macicidil ini ka nangwa akin menem tua uri su mangwaan. Amin. Uju kin menemu tua uri mangwaan nua ari-ari. Azwa si pavuli-vuli ya vutul i papavlian. Kanu sakamaya si kuda kivada tua uri sika dikirikan nuasu varung. Ayatwa mayatutsua vincikan ito sisiu. Katsawan katwa izwa nemanga nua semasa penulat. Pai no izwa inika sija asau ana jemaul dan numun pakiringul no selain muna vaika kiringul azwa jinatak dan numuna penulat kanu sakamaya sikuda kivada tua uri sika dikerikan nuasu varung. Lakwanu izwa ibu amaya tutsu aichua kakanen sini patawang anga tua samyamya nuaya maya sa kemakan masa mabana zwa na ibu cau
tua inika sika rumalakan nua warung ni maju warung nua ya inika nisun mavana ni maju pai izwa za maya tutsu ibu tiakan marai ngaku warung aku azwa uri puadlen nua ali-ali ya ku kinudan tu inika pacencen tua warung ni maju nuku shikarewa tua cema saku kani aku azwa uri su puadlen naken masaku shikarewa kakanen ayaya zuma au pai keman mun temekermun kumali kemudamun ula nama samparawa sa semas ayau sakamaya ula ini kamuna mapual tua yudaya cao tua hira cao tua kiukai no semas uta namaya uta aichua tiaken aku kemudamuda nga maro papu reva-reva naken tua timai manga ini kakena salinga-linga tua ku mangwaan nama cidi kisah mula-mula ken tua mangwaan nua ari-ari turuvu tua sika mapas ilingan ni maju saka pai paswaru tanuaken paruku pina coran te jiri situ aichu kainua cemas satu soal kejam-jaman asini pupatarwan dan jem当生命有困惑时生命会遇到许多困惑往往无法立即从圣经字迹中找到答案因为圣经的经文往往具有特殊的处境意义虽然如此圣经仍提供我们面对问题的态度在遇到不同挑战时可以成为我们抉择的帮助圣经并不像有些人说的是人生的说明书因为圣经往往只提供原则许多事的最后判断乃取决于我们对圣经的了解在教会推动读经有时会被过度依赖经句的态度阻碍就是信徒只背经句不读整段经文背诵经句基本上对信徒的生命是有益的但前提是信徒要理解经文上下文并对经文背景和处境有正确的认知切勿断章取义使用经文来合理化或证明个人的想法sinaya temtin tu suaka jaman-jaman satu suaka jaman-jaman asini pakinum temtin遇到困惑时我曾想在圣经经文中直接寻找解答吗我曾否因为找不到想要的解答而失望呢sinaya tu suaka jaman-jaman auda kinum latinana gemalo kinum saka kainuli亲爱的主感谢你透过圣经启示让我看到你的心意求你帮助我了解真理使我凡事为荣耀你的名而行奉主名求阿们Mali-mali tu suaka jaman-jaman nama kajina misa selang sumupu kilaroi toa kainua ceman latinana ta kemelang ta maraluai ta pulingalingau ta mana sini pada zekat na tanutin ta cemas saka latinana paenet latinana inuri-nuri kipaparang toa cemas ayakana apa pupicu tanutin nama pola latinana suliva tu saja kini adawan taja 平安